米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Anomilias kita tu kawas在tu kamu ku rakat ita itini ihkar。我们若离了主，生命就会偏离正路。Salikaka mapulung平安。Malatzai kita a milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suarasa Jimosi tapangau anu suarinai o karahkeran isu kakui nanai mikaput kisu i tamianan ataira tarajua o mariangai kunini a finaulan nikaurira bulan hoku rarau niam o finaulan aku kamu han kami a miharateng han ningra i kasahrakan 24sakasiwa atusir。摩西说：“主啊，我若在你面前蒙恩，求你与我同行。这人民顽劣，但求你饶恕我们的罪恶过犯，接纳我们做你的子民。”出埃及记34章9节。Salikakaau Pakani i urip no Israel atamlaw masalak na i Egypt rumakat i kokohan i mahapinang ita kuning kararima no pinangan no mita utamlaw ura saka dengan mararir kita misikir i tapang i ta soolin mararir amutser ku rakat ita itini ihkar。我们从以色列人出埃及在旷野的旅程中可以看出人性的软弱，因此我们唯有时时与主连结，我们的生命才会一直走在正途上。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangau ira ko masama amaanay asmak itini ihkar amikay to falutso ako jiraraw. Ora saka nanay mararir kiso mikapot itakwanan at umikril to rakat ako。ta caay pilias ku urip ako to lalan no miso。上主啊，世界中总有许多事物在引诱我犯错，所以愿你时时与我同在，指引我人生的方向，使我不偏离你的道路。Pakai ni i dalam anay angangan no tapang ji Yesus Kristo amitolon。Amen。nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。